It's good evening to us for more Ghana, and good evening to Reverend Owusu Bempa. Reverend, some catch us at the couldn't tell you no problem. Say, Uchi to one for Yejuman, Cardi Yejuman, and Kwasa when you switch. Uchi to Nanka Soma 2 free muba, Tay, and Casanquas, yes, away, and Kenu, but still Michia Papa. Papa, good evening, Reverend Owusu Bempa, Michiao. Michia Prophet 1, a year, Opambo, Nana. Also a Opambo, the Reverend Nations Prophet, also Michiao Enyumbre, and that's all for one Michiao mo, Mincha comfort. Now we are Ghana Nusuna, Sebio, Opeso Hunya Mienima. All that you have to do is say, so once I say Onyame, Otie Ubia individually. We are Ghana ni Sebio. O consortium nyomemwa diama also tia se onyankopon obo no ono ne nim se ne obeyi we free sa ye problem nim onyame na obo ba asase isui ono ne nim se ne obefa kwan so eyi we free sebio enya oba bia ne ho kankan ana nipa bia ne ho kankan bi ne ho lines bi nipa bia sebio abosom ne nyam na obema ema nkwaje sebio sankofo na omonam na omode wo ye sika gare omobri usika eba edi hwe omahe mu de hwe mo kankan no sankofo no ntumi mboa menua dofo mefra wonwumbre enyamesam ne yeka sebio obi wo ha onim nyoma bi nti o se biebie ni peni so no mote de ekonase memma nipa fun bi kronfo bi te se ye ne enimi Agradaa Agradaa wada mo amunim ne first born e friend Clinton wa bodam Nini adi on besane yare o TV so. Me say magana ni bia nsore nkodi sa bodam ni wechi. Asore no megu no. Me mpene da e mane fa sa akwase ade no ensa mebu Ghana fo. Me se ma me kan kire say obi atimi kan say minjai o. Minjai na kromfo ne yenjai. Wonim de ode ayenkofo. We enko Nigeria nkobia bontiri mutuo. Enti de metuma ka say mo amudi sa bonsam wechi no. Oye no say onye sofo. Onye mbosomba. No one line no kan wasra no twum why se preko ba ma obi antam de sika nkoma sa akronfo ba your friend Agradaa me se ne ba ne first born the friend Clinton wa bodam on fa ne betena TV so no nsa na yare me se sa bodam ni na on nam Ghana no ne first born the friend Clinton wa bodam me the video ba kire mo ne ba first born no woni ma mema mo story 5 minutes ni nko ni we akwanso me ka se menka ba ma menka issue ni nyina na se mo amudi ne chiako na asore no mamenka bibi nkire mo sa Agradaa bodam ni no sa bosum no den tiko hya ase no eno mo ma ne ba ne bodam edi odin tiko hya ase no ka kire ne se sa akom na no mo ma ne kom no afi bia no ombehia nipa mienu moja ifiri ho akora ene oba onyem mo me mamo story mo amugimi na mudi ne chi no arekodi entia o so owie pro max so se de ende fasika gare na wentumi njae no ni nyina ne se abosom no aka kire ne se wanfa nipa mienu afibia ma ono obewu enti mo amagimi na mudi na chi wo mo de mo calculate mo ho mo kan mo ho na mo ntena ho 6 months bia opim ni bi wa soro obewu anase bema bi bewu anase akora ya wo ni bewu enti ma mo nja mo ho mo na ode je kra because ono no 5 months asoro we ankoso obewu enti sa bodam ni na mo fran Agradaa num kan no ho sepre eti se de yade ne prapra table so otoba no ma Ghana ni bia nanim da ho na adwene mu da ho ensore se okodi bodam ni se echi menye da so se obeti asoro mo man ko fa ne ba Clinton na wa bodam no ne first born boy no on be sane yare o TV so ansa na Ghana ni asore se obedi abo echi oya boa aboa onim nyansa bu no peso bu Ghana for na ye ne bebi edunu ye mpini biem obi antumi nkɔhye nyamesumechi eme bu Ghana for we will never allow that. I know because we do about them my life no I'm not going to do it because your mkophobia me vulnerable omunim omuhiamwa omakuma etete na yenya nkwasiafo bi say enam Ghana ebu omu mimpene o 200 Ghana 300 Ghana me say fakofa jeni 6 months anye ya frame mema osika ni bia soso mo de ayo capital me say wo 500 Ghana wo de koma abue no me say fakofa anyoma o frɛ ya na o frɛ me a me meboa wo ma osika na kosoro mema osika physical money ma wo de akɔhye business na oba wo ya money posa chi ne ho kankan we na wo tam osika sa wo de koma no abo wa we na wo de osika e koma no sika no betum de abibi e kuro bia so anke ache no me se ne ba Clinton first born na wa bodam na
abosomfo de ti kwhye boase no on be sa ne yare o TV so onim se eye 6 months bia at least a year ohia nipa mienu mo wu be sanity se we nya sa crowd na nkeso mo di na chi a time na o confound na o ye no because nipa o mo ba kono ne enim nipa dodo e na nkofo wu fam e na o de sanity tisia no o maka je say hey sika gare na gudi a ye bibi e decide na o ho no eye mo na o de mo betwa so 6 months obi andi na chi obegu because abosum be kuno inti moko amaka say say madam tete popo yes see oba Clinton na wabodam nam kwan no kofa ne bra besa na yare ne hwese wonga se onyankopon tumi mom yen ma ejimifo bi o muntumi ntiro mu din kwasiampanyi bi o ntumi ntiro ne din kwasiampanyi bi o ntumi kan bible no nkura nkyerechire mu nkyerɛw kwasiampanyi bi ono ne best certificate ko ntumi mfura enkan de woso enkan kyerɛw so nim nyankopon kyɛn osofu gina wonim 32 degrees in Ghana on shen satiada en how inti it is important sa Ghana fo amutie me sa akrofo yo mobuma che me say so obeta mo 300 Ghana 500 Ghana koma abu ya fa kofa jeni meso wo ema wodwuma no mu atre oba osora do pa ohram gulu kuru so ani kuru tumi nya akomayare we oba ese onimi nyankopon mama yanso so san kwase asem we so biem monka nya se ne ba Clinton na wabodam no me say sa bosom yire na onam ho na onyem bosom ba obafie wi aketekete ne ba Clinton na wabodam no onkofa ne betena TV so no nsa yare na afi Ghana fo mu se onya bonsam mode mu jimi ne monko mu bewu se ntwen wode mu be sanity mama mo one information ochina mebro another information aputo we ye makronfo bia hye bible echi wie obi asika biem never la lie ya mpini biem me say ye makronfo